Pemirsa pengupaya sejroning nampenin COVID-19 sayan kedap-dabin becik. Ring nasional antuk periode siki kantos kutus Agustus wilangan positivity rate kauningin tedun saking selai koma ulung dasa siki persen dados 3,57%. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito Mausang, pawawahan kasus positif mingguan kauningin tedun selami 3 wuku utawi tedun 3,5% saking puncak penedunan. Tios penike penedunan kasus aktif taler kauningin tedun selami kali wuku. Panincapan ring wilangan pasien kenak taler ngagengang kantos 5,14%. Nanging nenin indik pasien padem taler patut molihang uratian sangkaning nincap 0,3%. Yening sayang antuk rata-rata tingkat dunia antuk kali 13%, Indonesia mungguh ring wilangan tambis 3%. Patut kauningin penedunan kasus positif mingguan mangda sinarengan ring penedunan positivity rate turmaning panincapan testing. Nyelehin ring Panglimbakan Nasional periode siki kantos kutus Agustus warsa kali tali selikur wilangan positivity rate tedun saking sadurung nyane selai koma ulung dasa siki persen dados 3,57%. Wilangan bed okupansi rate board taler kauningin tedun. Indik wilangan testing nyihnayang mungguh ring 354,3%. Ya diastun sampun wenten penedunan pemerintah kantun muatang ngelanturang PPKM level kali kantos 4 tur rauh mangkin sampun memargi ring wuku kaping 6. Kauningin penedunan kasus akehan saking wilangan kasus sedurung nyane. Kekantenang wilangan nyane mungguh ring 5 kantos 7 tali kasus rahina. Indik pawawahan kasus harian taler mungguh ring wilangan kali dase kantos petang dase tali kasus rahina. Pemerintah daerah mangdani sumeken maut sahenes wilangan pasien padem melarapan nyiaga yang genah bed, nagingin pabuat obat-obatan, nyiaga yang ventilator, miwah piranti kesehatan lianan ring rumah sakit rujukan COVID-19. Jalaran tedun nyani wilangan bor, sepatut nyani sidenes wilangan pasien padem. Majeng krama saneng laksanayang isolasi mandiri, patut kaselahin becik ngelintangin posko desa kelurahan ngantos ring pante RT RW. Pasien sanenenten presiden ngelaksanayang isolasi mandiri ring jero, kaabdiang digelis karujuk wiadin kaging sirang ke rumah sakit, napi mawinan boring galah ungkuran sampun tedun. KMB Bali Pos nguningayang.